Didi kan medam ase say meeting ya me to me sa efrem mu nyina matimi aba ha no se em say ene ensentrofo nhia mu ya de a emu hia yi pa esan say ewi ase no say ye ka asema enye no kore na say wan fa anu yi ama itimi ma asema enye no kore edane no kore de nti ya me kasa asemi nyina ne say eye ende na otwe pepepe eye brada etwa mu ewo asempa FM eye mrahye bidwene a ogina homa odan abato mpesu aso eye ura Alexander Kusi Brako oko asempa FM program a yetuni di Kusi senso na omo ye program na na asa omo di dwuma di nyina ewie no na no di sema itwato a ode baro oka ensem bi fa odan central market a ehye mfika kra etwa mu a by dada na breso omo esiye a na yahase a ye chi eye mrahye bidwene ne kan ensem bi efa ho a sa ensem no enya no kre ntina ho behia se assembly no mpanifo so betimi de a befitting response ana say inchichiruma ya say yede ma no yede ma timemufo nyina yedi kan no ye MP no allege say system a yede ato an yede che oda adwa no be buy ne beto sa system ni nyina atwene me pese me ka kire omanfo nyina say sa asem no kwe bi ene ho ade wo esan say ye buy no ana say omanpani bo medi no na idwa na yesi ho no na ehun krata bi ene ho ana ewo assembly hanom say nti ema ye hyase se yidi idwa no enkrata echi ema ye kunya enkrata no ewo common fund ye call common fund for catcher and say Yembra Eastern Regional Coordinating Council esan se ho na omo sign contract no ye nsaka enkrata no na enkrata no eyemienu ba ko de na eye ekasafa contractor ye di adwuma no ema ne ho ena ye toso mienu no ekasafa adwumaku bi a ye di idwana ba omo se omo na mo behedwa no omo ntoto idwane ho sema afo in field management of the market no ne dia ma company be for 10 years na eno na ye hwehwe mu ebede di se sa company ya ye market ne ma omo so omo manage for 10 years no assembly no na assembly ni mpanifo enimu ho hwe emranimu ni ana se lawyer ogina ho ma assembly no so sa contract na sign no ya nyina so tira na say ya mona mane na ohwe sa contract ni mu a na clause bi wo na clause no de kan nyina na say after say company na kwaje contract from Eastern Regional Coordinating Council omombra Birim Central Municipal Assembly ha no mo ne assembly mpanifo inform sa me hye enkrata ase ansana contractor o makwaje wo ofodua no atimi adim na ohwe sa ade na company no antimi age krata no esa toko so e ka say company na na say dwumako na antimi ni assembly no am sign within 14 days the omakoye okofodua ni nyina no na ke say enimu na apart from say omone assembly mpanifo am sign contract apart from say contractor na omone say dwumako no e sign na assembly members ko enimu we no ye ko hwehwe sa company na ye de market ne mo so mo manage for 10 years no ye ko hwehwe o machi no na ye hu say company no ye register no as a sole proprietorship na sole proprietorship no nyina ne say e nipa ba akofo na adwumakuo no ye ne dia ye nyina ye nim say embramu no say company ye sole proprietor and say onya a managing director nanso no e was a contract ni no ye nya obi a o sign as a managing director na awongasem ni say obi a o sign e wo contract ni as a witness no ye friend no Salifu Rahman no ye koye ye search e wo register of companies no e be to obi say sa Salifu Rahman na o sign as a witness e wo Eastern Regional Coordinating Council e ho no sa Salifu Rahman no ono na company ni ye ne dia enti asama ese obusa ho ne say obi a company ye ne dia de eye den na ye sign contract a utimi ko sign as a witness ebra ye sha say ye be che idwa no em say last year ye shia e wudwom ho a be share ma ne bo say a check ra September ye be che idwa no na MP e report me ma me sector minister e Ura Ahmed Ibrahim enti e ba me sector minister to me nsa e frame me obisa me de minim fa market no na me de document no yes our management contract no e kire
minister say esan say contract no Eastern Regional Coordinating Council na ye sign e wo nti no yenko na yenko siesie asem no regional minister ho ye ko no ye ne ye mranim fo mienu na ko lawyer Tifa a obi enimu no na ye lawyer ba ko a ono na ye ma na ye search company no so ko bi ye ko boy nkuro nyina wi ye no minister no ka kire yen say ye mbra na ye mbeche stores no ebra minister ka kire yen say ye mbra na ye mbeche stores no me tro krata edibi ko ahemfie esan say idwana ana asase na idwane siso no nana no mahemfo na asase no omo dia nti ma me tro krata kwa ahemfie say ahemfie ni nipa ba ko ma me na yemfa ebi nka ho na yemfa form committee abebeko a omo no behwe say ye be check idwa no in fact sa krata na so no me di koma ye mra se bedwani a ye owura Alexander Akwesi Akwa ebra ye tro sa krata no October 6 2025 on the 8th of October ena MP ne de ni ya no ebae MP no krata o tro nyina no kire say company a ye de na ba say o be manage market no me bae no ma be pam company no afri hono na osan tro krata enim so no watu kwan nti ye ntwentwen so oba ansa na yetimi aform committee no na awamasem ni say obi a ana say company a ya register no as a sole proprietorship say na unimu kura na afi no oba behu say company na the management of the market amono you register company no as a sole proprietorship quantum cro esi then na o insist say sa company na obe say omo be manage market enti so o ka say ya two systems are na already in place actually enya no correct but the to twene company a ondimu only good standing nipa bi fa apoti kwan say sa company no be manage ejapade kese assembly ni dia obreko na assembly no mra nimu ni kra na asemusi a obakotwitwaje ye no na onimu ho hwe eno na ye twetwene ye afi nso no MP no sa eto aso ka say committee ana sa abadweku ayate say omo nhwe na omo nche ona adwa no ebi mo resign sa abraham no ka say committee members no ebi wa ano de me pese amanse nyina atene say bia committee member bia faculty kwan so afesuma se akoka chi owura Alexander Akwesi Akwa say wa resign a me ka kire ye MP say enya no kwanu bi anim committee members a yete ye no enye me na mete sa committee no general assembly after say MP ni refuse ya na say MP ni say on fa ni nipa mba no ene ye call general assembly ena general assembly na nkasa ete sa committee na adwuma no ye maame ba ko a wo me friend no maame Gladys Atifa oba abato mpeso esu a ono ye edom boabo anofo ema ewo MPP amanyoku no de bro ni friend women organizer okasa committee no de enti ana hu hia se ye de ne basa committee ne so ne say ono oton ade udwomo enti unum saa edwa no mu nsem afi assembly member ono na sa ase so ena saa edwa no esi no ye de ne kan saa committee no oba assembly a finance and administration ye friend no FNA omo titire ni ana so omo chairman oka saa committee no afi ye papa ba ko e friend no na ochirebo ama esan say NDC amanyoku ene ye ministry ana say asoya ye hwe oma se no omo ye ministry of local government chieftaincy and religious affairs no na ye ntimi nye bibi enyi na no mo nye den emfrim nti na ba ko e friend na ochirebo ama ye ne ba saa committee ne so I'm stating it on authority say none of the committee members no and are resigning every committee no so enya no correct rudo rather sem afen so no MP sa to so talk so ebiem ka say edwa no oma NDC fo mo wa akwatia omo wa asaman kese ena yakofa edwa no ama wo edwa dada na ewo ho no oma no omo store ankasa na omo tim no na omo ye 143 wo ha eduanan ene miensa 143 block A na omo ye inipa 74 block B na omo ye inipa 12 block C na omo ye inipa 7 block D na omo ye inipa 24 block E na omo ye inipa 26 o kan nyina aboma omo ye 143 sa abraham no ka say inipa yetimide omo na omo ti shop ni mu dada a yetimide omo shop sa omo no omo ye 127 o de ba percentage mu a ye ohamu nchi mu obupan aduo 88.8%.
omuni nipa etimi oma no mu dada etimi ede omo shops ayeden ama omo a oma kan so no ya to yensa fro omu nyina no bi wo ha o wakwantu mu onyanye den embae enu nti no enya no kure se oma no mo ti shop ni mu dada no ana oma no mo store dan mu dada no etu obi afiri mu ene di NDC fo akotena o da bi ade aye nti ni wakakra ne se nipa ni bi wo market ho no ma oma no mo ko bo mo containers obi wo ha assembly no ma na pata ena ono ankasa erezi no no ye no se de obitinya ye den atum saa nkofo no omu ni market store mu omu ni assembly store mu eno eye shed na eno krampo no he yenu no ma mo tontoma na omu nyina e wo shed ye ma me ye friend Gladys Atefa de oma ehia sem be to ye nim se e ma no omu ntimi enko shed ni because shed no ye nketenkete enam se idwa no de yesisisi ye no e do so sen dada ni ntimi ama ye yi baako aduonu baako 21 ena ye de ama entomafo no se wo hwe omo apata na no botima na ya apata nketenkete nti enipa mienu bia ebetena baako because o apata na ne de oba store mo ne ye store no ni hunu ya ncha menyi ni se assembly no aye bone aye no kra no eye proposal eye market eye omo ba no deni ne de sa proposal na ye den e buy nti enya no kre se NDC for our more aquatia any asaman kese no any shop na mo in any case no sabe you say in some morning tina ye chiche di ki say MP no dance bi ai kire say enipa omo aquatia omo asaman kese omo ye NDC for any shops na mo a MP no mbra no me boss ankofo ni din because I feel in 2026 no what we don't want to do and they say obi ti wa na sabe yenim na o ma hyase no mo kansem a enye den enim enye no kore say asama kesefo ne ehefo a we NDC fo ne de store na eden ama wo no afie so no yese MP SI ka say nipa baako pe ya ma no shop no baako aduasa 30 and okro bi ene ho ewo de mimi nimu ni say enche kra eye de oboaboa edoma no ema MPP amamekuo no a ye fe no David Oche dodo na afa no Ocheman oko friends enchuo ni bi say edwa na ye eche no MC nko afa baako 30 eni nti no maame no enye dede e wo ne radio so anase nipa na enye dede wo ne radio so se de be ya ema na bu be den ebefu de minimu ni say omo hihye nipa bi ase say nka ema na enye ye kire nti am demonstration na se de afi etwa mu no ye de galamse nsembe fofole me esane se edwa we ya hunti no de nsamreku no mampani hu se nipa osina na mu Birim Central pa no onye djuma papa but de me ka kire obi a ne se edwomu ho no e ho na me etete me e ho na me maame na otena oton ade maame na ye banchen ma e wo na edwum edwumfo no mo woni nyina mo ye me maame no mo ye me nua no there is no way I will be or shop ye be dia fini nsem ne ye akoma NDC ni ensida enti anya no kre say nipa omo shop ni mu no ye yi o mafiri ho ene ye de NDC for na eden aba ho afen so no o say yo no committee ni kra no ye exclude na say ya mfa na nka committee no ena medical akire mu say krata ye troma na say o ma yi nipa no o ka kire yen say ono on fa nipa bi anye den emba indirectly esa say ko ni o ma yi afen o tena asempa FM e ka say na market no na nko betimi ache ansa na MPP afri abayemu na asem se ebusa ye ho se edwa no eye assembly dia ana se eye MP ni dia enu nti no control na owo ewo MPP abreso assembly no gina ebi o mo besi bia na ge so mo consult na ansa enne ohun ni se oni sa control ni bi because me onti ni control me on farm adwuma mu and if he has any intention say me obi obetimi manipulate me obi obetimi control me by this time na say baby a ejina sisi no I was say MP ni who said there be me that kind of person. I will be very respectful to him but I will be firm and fair. It is our allegations now o ye ni nyina no we hu say sisi a oda kro mu ha no say adwo enu nti na so sama dede ye den eba kro mu a nipa ba akofo sisi oba bi wa no na be kan bibia for oda kro ho a na a negativity e nyoma ebe say kro ni din. As a leader you don't do that. As a leader you don't base your facts and I said the over can abontin based on hearsays because a nyoma o kan o asempa FM ni nyina na nka me expectation is say nipa na nka o di dwumadi ni wo chiame no
ɔbɛfrɛ assembly mpanimfoɔ no bi na wabusa wɔn akɔakɔ yɛ sɛ yɛtie asɛm baako pɛ ɛna wato ato mframa mu nti obi a otie bia ɔno sɛ ei ɛne MCE no ɔbaayɛ no wabɛpam maa no ayɛ dɛn afiri hɔ ɛnyɛ nokorɛ nti no yɛayɛ 88% allocation in terms of nipa na ɔmo te hɔ dada no na ɔtwe yɛbɛsi mu no ɔmo a na ɔmo wɔ apata mu no nso no yɛde obiara de ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛma no nti mefa saa akɔnya yi so no maka kyerɛ obi biara sɛ nsɛm no a MP no ɛkɔkaeɛ no ɛnyɛ nokorɛ mebaayɛ no na ɔmo sɛ ɔwɔ dwane deɛ mentimi nkyɛ da ɔntimi nkyɛ dwane da ɛsan sɛ ɔmo nim sɛ ɔmo ahyehyɛ adwuma ɔmo de ɔmo akɔhyɛ obi akyi sɛ ɔmo na ɔbɛ manage market no 10 years meba bɛyɛ MCE so ɔmo sɛ me deɛ ABC ɛna mawie na ɔmampanin Mahama ɛde ma bɛtena ha me BEC adwen na me de ahu sɛ a sole proprietorship company entimi nya managing director me BEC adwen na mahu sɛ agyapadeɛ yɛ assembly dia obi ntimi mfa assembly agyapadeɛ nkɔma obi sɛ ɔmbɛ manage without assembly members no ɔmo koraa sɛ ɔmo nim ɛno nti no ɛnneɛma akɔ so in the past no is a thing of the past by ɔmo mpo edwa no in terms of allocation ne kyɛ ne deɛ so all the big shops in the Kamwa, we are about 80% true. And by next week, you better yourself. Sa company I call almost say omo manage market no. Omo frame me say omo boka wo bi no. Make sure omo say omo fa court. Omo fa pass in bia. Omo nim say legitimately omo ni assembly no work contract. And as a contract and assembly no ability sa contract na omo fa court. And I don't think say Honorable Alexander Kusi Brako ono ye kasama for and a spokesperson Emma hatch those ventures. Sa company you don't buy so no managing markets. I mean, say on about Kusaka or ye Kasama for my ni interest all sa kuni munana sa ni pekuni muno. Nipa salifu ramano ni interest or ni muntia na bresono or tina or yen ha say yenfa japade kese Emma no ko manage. Our break on went me uncle search the background of that company no. The interest no more be but so only interest be our na odanfo ma no na eda na koma so opese o free baby o mo tene dia eno de dwumadie na yedi ni pepepe information bi obi ehia bia no ye de bema no but I want to state emphatically say allegations are MP no make you as Empire FM completely baseless, unfounded and unsubstantiated bedamu mina masi bibia ye no very ye ebemu ntino wohwe ye market na anase dwana amandada no embo ama esi na enketwa ewo na akese nso ye den akese no na yempese because na obi eni ho ano wo shop akese saa wo ene ye fofora omode abemu afi esa se pese bibia beda ho ntino wohwe ifiade etwam daily graphic ya advertising big shops ni na ewo unya daily graphic Friday edition na call page 24 obehu say ya advertising request for expression of interest for rental of specific rooms in Akim Oda Central Markets and in Kwantenu Markets oko in Kwantenu ma yo show space kese ho ye pese ye de ma companies and Central Markets no so and into no bia ne kondo so person who operate any of the big shops or na Central Markets no akonya ne da ho say obetumi apply and no matter so they can na application no nyina no ya chro graphic no and until no bia e pese ye bia about the market no ya ma emu ayede anda ho because we believe strongly say opacity breeds corruption nti pese bia mu be yesu pese mu bia mu ye den eda ho so bia nti bia se a assembly no ye bia pon ayede ato no enu nti no yento saa ensem na enenam emframa no ye den engu na odan intimi fa ntoma pa emfra yeah, for me committee the last year so assemble my mandate say yen call a market so mandate ne say yeah numbering of the stores. So I think last year you declined your numbering in so your number stores now that's your first mandate. And now your second mandate is to validate all tenants. More stores that are 143 tenants now. You validate will be now if I said I'm passing who was stores and now money stores over market. So yeah, validation. I feel there
Your third mandate they say you allocate stores. We are now the report, Emma Chief Executive and Management say I'm show me. So see ya kasa no ya ni na we. So allocation and now Chief kasa ya about 88%. So far that is how far we have gotten to in terms of allocations. But that now resign. Well, I hear me what say meetings are saying say resignation because so far as me na me chairman, obi am find a resignation letter Ibrahim say chairman ma resigning. So I don't know anything about resignation. Committee members and will be resign. Obi am resigning. Yeah, nipa 10. 10 no mami chairman assemble members na 7. And the government technocrats 3. Technocrats na your engineer or no na be my technical advice on some of the things in the market. Can I your FO or no na share sikasem and other things now within the account. And I your administrator no need money say about 5 minutes and other things, documentations and other things. So that makes out the 10. So far as I am concerned, as the chairman of this committee, Obian resigning. My chairman Timo Sama Kase NDC for Niakwetia. I'm with the shop in the moment. And you're not correct. Then I am correct. Say your chest storms my as a man Kase and there be a no correct. So among 147 tenants. The better than I have a chest storms my Obia or as a man Kase and Aquatia and a baby. That be end of it. NDC for no more saying. NDC. I don't get to NDC said that. So we are NDC now, or market, or store or market. Say a member store. Oh, stores now, yeah, NDC and MPP. Market stores. So we are NDC now, or market store. They say a member will be. Definition of the committee, how was it for? More for me, so what teacher? No, and there's some. A family is free and near Tom Hardware and Barrel. If you're down here, if I show me Saka, maybe. But your process near Corno, mammy, buy no with the paper mammy, and I'm sending Kutia, and I'm Kukutia. BD 30. Patrol, Debbie. Patrol me home. Is a baby buy a new paper mammy. We could try. That's it. We try 30,000 Ghana cedis. Patrol me try South Birim. Last Thursday, I'm could try. With the Monica. Little paint, hardware, paint, Niama, dance, Niama. So far, what I applied for new shop, Me patrol high. My ba. Naminsa Camedia. I'm old. Let's say a comment. Sign our apply, and put us in the past. Ele say omo frame e na me buy nti me buy no e na me koyi me documents kire wo e di adanse say me to ade wo edwa no e na omo ka kire me say ne new ayaba nti me fele foforo e na omo say sika no me konkotua wo bank South Birim nti me kotua na buy no mo bo me number e ma me 15. Oh there be me bi so if you down here Austin Damina na wo ye wo mu ansa na Jomo no na me ton building materials. Oh, Jomo, but before the end, my friend Salome Okua. It's me na my place in my shop. Shop number 11. Before then, a new block number near J14.
So tell us the process. Process Okay, process no the old documents na ɛwɔ hɔ no ɛna ɔmo ayɛ differently new documents na ɛkyerɛ sɛ store no yɛ wo dea. Me te ɔda ha yi a me fi quarters. Oh, there be another. Oh, there be another credit. And the credit to the extent so more dada no. Ana omo sa ko mo de. Ahohophobia and be free mu da.